أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله تعالى من النار وإياكم آمين. وبسند المتصل بالله إلى الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه أيجا درسين تاني تارا بلوغ المرام باب حيدي خيس جرا حيدي لا يجوم مال جنة ديغا أكلا غاتي ياو جنة خا ديغا وياو في أكلا جنة فانا ربا خيس تمالين حاض يحيض يقول جنة هذا الوادي لأني يائه يجو تبينيجا sanif diini huwan dhiiga gartee walitti dhaabbatee deemu ta'ee fi maqaan kun irraa bahe jennee shari'aa keessatti gaa dhiiga dubartitti baatii keessaa yeroo aadaa godhame takka beekamtu itti dhufu kan kalara beekamaa qabu kan shurufkaa mataa isaa keef danda'e qabuuni heydii jennaanii jennee saniif gaa akka heydiin kun shari'aa islaamaa keessaa bakka qabaachuusaa ka duraa qur'aanaani karagga'ee eegas booda hadiisa sunnaa rasuula rabbiitiini eegas booda immoo hoo ijmaaca ulamaa waliigala ulamaatiinis heydiin warra ga'e jechaadha ahkaama mataa isaa qabaatu keessatti jechuun rabbiin subhaanahu wa ta'ala قل هو أذى فاعتزلوا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء dubartii heydii qabdurraa si gaafatanii jeeti heydiin kun adaadha irraa fagaadhaa jee dubbatee jira jechaadha sanigaa kalee galgalaas qajeelloon laallee jirraa isinuma yaadachiisuufiin akkana jee waan jajjabaadha waan ta'eef hadiisa lamaan Aayishaatii fi hadiisa Asmaa bintu Umeysi kalee galgala laallee jirra laallee turre akkasuma jiwwaniin banaa dhiisee beekaatii waan godhattiidha waan ta'eef banaan dhiise hadiisni Asmaa bintu Umeysi Abu Daawud biratti kajiru san xukmii istixaadaa keessatti intaloo amma heydii kana yoggaa dubbannu dhiinii heydiidhaa kasilaa dubartiin aadaa godhamee torbaanitti yogguu takka baatitti yogguu takka itti dhufu san yoo akka aadaa isaati irra taa'e nama hedduu rakkisu kan konfiis nama godhu maali istixaadaa jaaniin dhiiga gartee tartiiban eeggannee wal dhaabbatee dubartii takkarraa yeroo hunda yaa'uu danda'a dabree dabree itti dhufuu danda'a kalara heydiidhaa beekamaa san qabaachuu danda'a qabaachuu dhabuu danda'a so isa san irraa haasa'u jirra shari'aan baay'inaan san irratti gartee fokkos gootee jecha san gaaduba Faatimaa bintu Abi Hubeyshi yoggaan fi ergama rabbii gaafatte heydiin dhiiga gurraacha dubartiin kala shurufkaa isiitiin beeytu jenneeti jirra yogguunii fi dhiini gurraachi heydiidhaa kan baatitti yogguu takka dubartiin dhufu san ka shurufkaan isaatii fi kalarri isaatis beekamaa ta'e san hoggaa dhufe yoo san salaata irraa dhaabbadhuu jeen yoo san hin ta'in ammoo yoo san hin ta'inii dhiiga akkanuma yaa'u ta'e salaata hundaaf wuduudhuu jeeni hadiisni san gartee sahiha ammoo hadiisa boodaa kana keessatti faltaktasil haa dhiqattu jechuutu dhufe jechaadha gartee zuurii fi asriifis dhaqaansa takka akkasumatti ammallee magriibaa fi ishaayifis dhiqaansa takka fajriifillee dhiqaansa takka haa dhiqattu jechuu jira jee kuni amma sunnummaanii jennaan jedhan akka konfiisiin goone jecha sunnummaanii malee waajibummaadhaanii miti liannahu dhiinni istihaadaa waan hadasa guddaa dhiqaansa namarratti wajjabsiisuu miti kaa wanni dhiqaansa irraa wajjabu dubartiin takka yoo dhiiga dhalaa qabaatte yookaan dhiiga aadaa siyyoo qabaatte yookaan namni tokko yoo fi janaaf taa'e kanaatu dhiqaansa wajjabsiisa malee dhiinni akkanumatti fayyadabaaf namarraa dhufu kuni dhiqaansa wajjabsiisu waan ta'eef kuni gartee sunnummaadhaan yoo isiin filatte jaan jechaadha fuqahaan hundi kanuma dubbatanii dhiinni aadaadha dhiinni aadaa kan hin ta'in kuni jumhurri illee kana jiran jecha jumhurri ulamaadha kan imaaman sadeen Abu Hanifaa fi Maalikii fi Shaafi'iin faan keessa jiran akkasumatti illee Imaam Muhammad illeen waan jaan dhiqatuun sunnummaadhaani malee jaani وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لين dhiqatuu keessatti humaan dhufne hadiisni dhiqatuu keessatti dhufe kuni dhiqatuu waajiba godhe kuni hin sabatu faajaan gartee Imaam Nawawiin faan edallee hangas dubbanne kushee gaafii gaafate saniifuu kan akkasitti gartee qabattan jechuudha akkasitti kana qabattan inshallah ta'ala dhiini istihaadaa dubartiin dhiinisii yeroo hunda dhaabbanne dhiqaansi isiirra waajibaa miti yoo feete sunnummaadhaan ni dhiqatti jechuudha yoo namni tokko gaafii biraa kaase hoo hadiisni muslim kajuu sadiirri sahiini ummi Habiibaa bintu Jahshiin
كانت تغتسل لكل صلاة صلاة هندا بدك اتخجوه هو يجي حديثه مسلم صحيح مالي خوني دوبا واجب ما نبسو يجي لك خوني اللي واجب ما نبسو النان isin ifisiiti filannaa siitiin dhiqatte malee nabiin itti ajajee dhiqadhu hin jenneeni. Saniifuu kunis waajiba ta'uu nuun ibsu akka waliigalaatti yoo dhiqattee ifisiitiif nazaafeessite salaata hundaaf bareedaadhaan. Dubartiin fayyadamni akkasiitti jiru san salaata walitti qabuu keessatti sayyama qabdi jecha yoo ifisiitii walitti qabuu feete jam'iin tun gosa lama salaanni jam'ii godhan kun jam'ii haqiiqiyyii fi suwariyyii waan jennuun ni jira. Jam'ii suwariyyii jechuun salaata zuuriidhaa achi dhiheessanii ka'asrii as fidanii yoggaa salaanni lamaan kun wal bira ga'e dhiqaansa tokko dhiqattee salaata zuurii kana salaattee jecha wal bira dhiyaate salaanni kun iddoo jalatti dhiini kun irraa boo'uu waan hin dhaabneef uwwatteetuma salaata asrii sanitti deebitee salaattii jambiin kanaa kun magriba ishee isa akkasuma gooti subiif dhiqaansa tokko dhiqattee jecha jambiin gosa tanaa afaan inni isaa warra jaadidha jambiin gosa tanaa wanni isin taatu jam'ii jam'an suwarii jaaniin jam'an suwarii jaaniin jam'iin haqiiqiyyiin ta salaata ifii walitti qabnu kana doo lamaa wanni jaan namni tokko yoo neefi gartee akkasii salisal bowlii ta'e salisal bowlii yookaan daa'imal hadas jaaniin nama gartee fincaan irraa hin cinnee masjiin irraa hin cinnee yookaan immoo wanni akkasii irraa hin cinnee yoo jiraate salaata haala akkasiitti walitti qabuu ni danda'a jaan haala akkasiitti walitti dhiyeessee wal bira salaatolee nama daa'imal hadas isaan dhaabbatu. Amma sadii kanarraa wanni barannu guddoon namni tokko kan daa'imal hadas ta'e tokko kan wanni irraa ba'u kun irraan dhaabbanneef yeroo sanitti najisuma bakka san waan isa tuqe san dhiqeetuma dafee salaata malee wanni inni godhuu danda'u takka illee jiru fayyaa rabbiiti. Wanni jiru hanga danda'u daa'ibaraa fi amma biyyattii addunyaa salaattan ta'e kanaan hidhuudha. Yoo gartee dhiira ta'e akkanatti gartee afaan wanni kanallee fidee akka gartee hanga san keessaa gadi hin dhufne haga inni salaatu jiru san akka dandeenye akkasuma lollee ni jira jechaadha. Yoo dubartii ta'e immoo hadiisa itti aanu keessatti itti aana huddeellee jedhu yookaan immoo jibrii ana atulakal kursuuf jee nabii nabii agara mana tajaajilatu Faatimaa bintu Abi Hubeyshiitiin jibriidhaan si keessa ba'ee jeenati jibrii itti guutee jibriin tun dhiigaa si tuuti jibrii tan akkasitti itti guutee wanna goote na yaa argaa rabbii jibrii dabree ta'e wanni fayyu akkas taatu duba huddeellee jedhu jette jeen wastasfirii bisawbin huccuudhaan akkanatti huddeellaa ni beetanii ba akka harreen gaba dubatti hin kaa'ine kana walakkaa tana kaa baastee dhiini san dhaabdu jechuudha. Sanillee ergaa rabbii dabre jetteen akkas taatu waa jaarkuma guddootti dubde yengasooyi akka salaattuu akkuma yaa'ee sin dararre so kun kana jechaadha. Ammas wanni amma bakka tana jiru dubartiin takka yoonii fi dhiini heydii isiitii fi kan istihaadaa adda beekamudha yoo maal goon amma kanarratti aadumatti itti deebina aadaa laala shari'aan waan aadaadhaaf kannatu jira beektanii intalti takka hagam takka heydii isii yogguu kaan itti dhufti gaafa fayyaa qabdu guyyaa warra guyyaa 5 jira warra guyyaa 6 jira ka 7 jira ilaa guyyaa 8 deemuu jira digalee yoo hanga dura aadaa isiitti gartee heydii itti deemuu san kaa'u haguma san gaafanna jechuudha. Heediin tun hagamta akkasirraa deemte yookaan guyyaa hanga naaf heediin biyya gaafa jette tana shari'aan hukmii isumaaf kennite. Li'annahu shari'aan islaamaa dubartii waan kana keessatti isuma hukmii tana isi kennite jecha. Maaliif yoo ulfa garaa isii keessatti qabaattee amma fakkeenyaaf intalti takka ulfa tana isiitu himuu qabu malee namni biraa kalaalee wanni godhu jiru beekte. Akkasumatti yoo dhiini kunis yeroo itti dhufuuf yaala inni itti dhufu isumaatu hima kana shari'aan isuma aqarrasiifte jecha. Faatimaa bintu Abi Hubeyshiitis Asmaa bintu Hubeyshiitis ergama rabbiitiin dhufanii wooma isaan ja'an irra dhaabbatee godheef malee kana dooktaratti ergilee maraammarsiinaaf hin maraammarsiifne jecha akkasumarra dhiisan. Saniifuu amma hukmii tana aadaa fi dhiifna jecha intalti akka aaduma hukmii dur heeydiin siitti dhuftu san lakkaawwattee guyyaa 8 yookaan 7 san dhiini wani wala laalaa amma wanni addaan baafnu waa 3 jennee beetee dubbanne takka shurufkaa lama kalara sadeessa aadaa yeroo isin itti dhufuusan yeroo hanganne itti dhufuusan guyyaa hanganne itti dhufuusan saniin adda baafu amma kuni wali gaddiifameeti wallaalchifame walii gala dhiini numa deema kalara salaa dhiini heeydiidhaa qabu saniif numa qaba ka istiyaadaa kunis dhufee ammas yoggona shurufkaas kanuma qaba ugas ta'e kam goote yaawa guyyuma hanga rabbii guyyaa tanaas hin beektu oggosa maal goote
في علم الله جين ويا هي ما كانوا رب كويس قرتي بكم ضرب بخير يلقى ويا كان جه يلقى ويا ضربان تقانغا هاي دي كتير راح إذا بتي عنك صلاة سومن ده تما عنك صلاة أبي سومن دي بتي تما ويا دي دم بيبي أبي باتي ربي ترى هرما إفما بقولت تيجي وانا وانا تكلم نجرو نقول كذا يوهان مو diga sallalla ɗiɗi diga gurrace je gurrace tahu kala resa kaduru hedirratti raɗu fuɗalani ɓeyteca dubintuni famoy fami kanatio shorof kala allaca shorofka يعرف يكون خبير كما يكون أن تعرفه النساء بالرائحات يعني قلت شرب كايسين أما دبرتين يوني في mana kana kaisa walin tenye namani diga haidi ka wuri shorb ka dubarte di beiti jan ega ejo kana sebe jinga ya ko kanya kar tundu wara se ja jo lumbat degale yu'rafu akasib be kawaja kone ilmi da wale wana karanti odufu na ne biti beite segale ya namagari kam bata be ja sarif ga ma hadith tayanu ya galla insha Allah taala هايا وعن حمنة بنت جحش قالت حمنة أنت لجحش راودي فمن ربي سير راجلته كنت ننتهي جت استحاضوا خنين قرتي هيدي قرتي استحاضا يعني اندرقا ديغ هيدي لا خدب رخنا خنين كبا دون تهي جت حيضة كثيرة هيدي هدولان كبا يت هيدي قرتي آدارات ويا شريجات ودن تين تولد أبتي ديم دسن تبيرا باسن جتا شديدة جتون أكمل جبدو قتاته ديني خيقوتا كلنا رانا بننته فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم إرقم ربي تنين في استفتيته يجون سقابة رابين التروفيت فقال إرقم ربي ننجي إنما هي يانتلو برخيسا جي ونخيسني يانتلو برخسد بسنجيني ركضة من الشيطان إذ شيطان راته ننجي شيطان لما دي تا لما دي تا شيطان إن الشيطان يجري من ابن آدم ما جرت دم إلما ما كان بكرته بكسر دي دي مغان هم دخيل سدي ملا أكنت دي مه ديجا خنا سموه كذا نما دوسون اسمه ثاره يا بركة زيبا لأنه لا مما شيطان يا رب بدر الشيطان رأي بقول سكرا سنت الله مني أعوذ بالله الخبث والخبائث وأنا بقول إفاس سكر مكان دامپورا نيو أجمع كذا كذي يا دعاء ترى دو ورچون وان شيطان رأنا مون نيو جوكنا دو برباچسا سنيف إنه هنغرته إلما ما كان ندرب مراتو لين نو بدو شيطان الذي يتخبطه الشيطان من المس تقول فقام تقع غرته جني دا كتي مس يچو مس جني دا كده ودا وان شيطان نو نما درو يچو سنيف غا إنه هن عبادة الإسلام كان الراولين لا قرآن بالقرآ أشكال سدكة غادي تجتهد كسيجا بكس لا دي هيدي رابون كوني غرره غدامي ساراتي ديغسن عادل جاني غا بارا رواتي يا بان nyan selaum beko diga san da hidda san dake hidda san chitti dir hai cara dita coba ga gua sendiri istihada kunran apa tuh itu coba ga innama hiya khan siddu besan jeni rigdatum min asyaitani abo dirce syaitan rate he jenel kamar rabbi fatahayyadi yantalo garte he ditlaka wadu jeni fatahayyadi yantal ahidillaka wadu jeni maali bental jetta jechuudha jiru ba'a. Fatahayyad jechuu kana keessa jechaa afaan Oromoo kana hiikaa kana keessa isii ta'uu ibsaa jira barsaala ibsaa jira. Sigalee saniif fatahayyadii heeyditti lakkaawwadhu jeeni sittata ayyaamin guyyaa jaa heeyditti lakkaawwadhu jeen aw sab'ata ayyaamin yookaan guyyaa torba akkuma dur heeydiin siisi dhuftu ta'a. Yoo dur guyyaa torba ta'e guyyaa torba yoo guyyaa jaa ta'e sanuma lakkaawwatte jechuudha. Summa ightasilii eegas booda dhiqadhu jeeni amma dhiqaansi waajibaa kana laala kun immoo waajiba dhiqaansi deeyinii walitti dhaabbatee yoo deebi'es guyyaa isiin qaddartee beeytee guyyaa jahan san heeydiitii jajattiimi xaaratu qabdee jechuudha kana xaarattee ni qabdi. Faayidaas tanqaatii hoggaanii fi dhiiris irraa dhaabbatee hoggaa qulqullooyitee fasallii salaatii jeenii arbaatan wa ishiriina jechaan guyyaa 24 jeen hogga xaarattee jechuudha ammaasatti maaliif dhiinis silaa dhaabbatu waan ta'eef. أو 23 تكاويا دمي سدي صلاتي وصومي نلي صومني ويان غنجيني وصلي صلاتي جين فإن ذلك كان أكسد ويا لكاوتي أيام هيدي خيدي خبت الرابع خان صلاتي صومني سنتو يجزئك سيبكيا جينسن وكذلك أكسما ففعلي دلق جيني
كل شهر جتان باتي هنداه كلمة لقيين كوان باتي تتبعاتي مي كما تحيض النساء أكما دبرتين تان تآدار سيدا ريغولاري باتي تتلوتو أتيس تتولد دانداب بندنا يقباني في سنو Oh. باتي خيس على كاوتي ويا جانسن الراديفتي تربان الراديفتي دلايدا ينقوي باتي هنداه فإن قويت على أن تؤخر الظهور يوني في دندي سجين أن تؤخر الظهور يجان زوري بودان سيو دندي سي وتعجل العصر عصر اللي جرجر سيوني في دندي سي ولدي سيو يجارا جمع سوري فنن كنا ثم تغتسلي إيغ سيديك تويو دندي سي حين حين تطهرين يوغاني في غرتي طهارت جيني يرو غرتي طهارة قبضو جرم ما يرو ويا عندك نكاية ويا دي دمي وهي تو سنمي guyyaaleen san isiidhaaf muddaa xaharaa jaamaaf jechaadha. Yeroo isin xahara qabdu jaamaaf. وتصلي الظهر والعصر جميعا ظهري في عصر صلاة يوني في دنديس ولك أبدي جمع سوري يجادا ثم تؤخرين المغرب يقص بودا مغرب آخر سويو دنديس آخر وقت ذاتي وتعجلين العشاء شاي قرتي جرجر سويو دنديس ولف الدي جارا ولد دهيستي ثم تغتسلين يقص يدقى دنديس وتجمعين يجا ولك أبو دنديس بين الصلاتين جدو صلاة لماني ولك أبو يودن ديسي ففعلي دلقي جيركسن وتغتسلين مع الصبح صلاة صبيتي فموني لك التجيني وتصلين سي صلاة تجين صبيتي كاسة كان قباسيتي قال ارجم ربي نجي دوبا أسيتي نجي وهو أكنت دبرتين استحاضان تجد صلاة أفرن بكتكت لاماس مغربا في شاي الزوري في عزيز ولبرا في الدي صلاة خناتو أعجب الأمرين الرجال تما أمري لما نيتي إلي غرقيتي جبو صلاة هنداو خبا خبا دي كتة صلاة الرا سنم من جنة كامل كان سقط كان سنم كنو بر سنم ماني ملء واجب ما دامي لأنه كان سي واجبا هيدي رايكاتو كما هيدي نتلوك تدبرتين تكا الراقل كله تعرف تفن ساري ملء خوا واجب رتين تواجب وقانون دي كسجان جمهور اللين كان رجل خير نسان سانة يجا رواه الخمسة تجرى شنان تودي سدي زغنا إلا النسائي يجا النسائي ملي وصححه الترمذي الترمذي لين قد يدي زغنا صحيح جيني وحسنه البخاري بخاري لين قد يدي زغنا حسن قدي بخاري لين حسن قدي حديث نكون حسن مجيني يجا نمني برالين قادي زغنا سي جينا مجرى ابن المنذر فا ابن العربي فا إمام الشوكاني فا أبا كتابه هنا أبا ريب بالده غنا إسان اللي ندي زغنا لا سي قرن جارا إيه حكمي لسا كمرة فتوب بنساني سنم ما نري كانسة كوني وني رت واجبا إنجرو جارا سنم ما نري كتي يجوا جنبي كتي سوري خنا قوتي جا جنبي سوري خنا قوتي جا خان مرة لا لاني كمرة فجنة يوني في نمني تكو سالي بولي يهاو دايما الحدث ده هذا النساء أنكر راجنتي صلاة كسبولي ديسة تما صلاة ورين عندها جورا كرته ودواتي تما صلاة تكان سير رنجر سلاو أكثر صلاة ورين عندها جورا أما قاعد إنه كم فرادي كم صلاة قاعد دام ديني وندي تيهون نجيز تاو شاكين كابوني بيجمع له لباي رتي نجيز ما نساء مرتاوادا ديني كرته كوري كلات نجيز ديكا سنو مراديتي ديكا فرايتي أمو إيجا زلالم تيدي هنون ونين تويجا وني استحاضا كنا نما بدوغاو ونما للمي زمانا دنا فارا جان للمي غرتي زمانا غادي جرا دان كنا فا كليرا وان دلا دور كا كنا فا الرغدت خراب ما كون لين نبدا سبب تاجا تاوني با سمرت سمات بدابا ما دكتورو تا جرا دكتورو اسلام ريسيرش وان كنا غودي جالو تيمر كنا فتكن نون سنتو so salille yobra egame irragari de jahadiga confuse nama korusani ya ajiza kumati tume dara insyaallah taala eh akaga jarri namu kwate oni goro fakana kona beta wa ana aisha radhiyallahu anhuma aisha rawdi fami rabbi sal isir bi garte abbas ila ila rabbi ajalatu anna ummi habibata bintu jahshin ummi habiba binti jahshin namni jamu شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي تتني متى الدم يجاد ديجي متى فقال ديجا قرتي هيدي انتين كيا أو كرمتها زمن هيدي لا دبره سني متى بر
فقال نجين القمر ربي امكثي تايجيني قدر ما كانت تعبسك حيضتك أدري يخافوك يا سوان حيدين تنتيروخان ست دفتيسي هيتو سنتاي ثم اغتسلي ايغس بوداري قد جيني فكانت نتاتي أم حبيبة بنت جحش غن نتاتي تغتسل غدقت تاتي لكل صلاة شوفوا صلاة تيفو غدقت تاتي جال لكان سخون ولا لما دي ريفو يعني سن لكان سخن أما نبي وين قد جيني جنة برسول مكان دوينه لا الجمار ربي بالجين امكثي قدر ما كان يحبسك حيضتك جين hanga gartee haydiin kan kee yogguu kan si dhuftu san guyyaa shanan ta'es jihan ta'es guyyaa hanga haydiin si dhuftu san guyyaa hanga san taa'ii jeen balee dhiqadhu hin jenneen. So isiin immoo masiitiin maal goote yoo nagaa bareettee dhiqatte yoo dhiqatte sunnummaadhaa bareetaadha jechaadha. Isiin amma salaata hundaaf dhiqatte. Asmaa bintu Abi Ubeyshiitiin nabiin immoo maal jeen ati salaata lama waliif fidi Hamnaa bintu Jahshiitiin akkana jeen salaata waliif fidiiti salaata hundaafuu salata lamaaf tokko takka dhiqaansa salata lamaaf tokko takka dhiqaansa subii qofatti dhiqaansa kophaa godhii jeen. Kuni gaamma subhaanahu wa ta'ala diin kana keessatti haraja dirqii cinqii wanurraan goon. Wanni cinqii jaamu hundaafuu yoggaanii farakkata shari'aan islaamaa ittisa sii bal'ata jecha. Bishaan yoo dhabde maal goota? Kateemamuu sa'iidan xayyiban goota. Yoon ifi mincaan sirraan dhabanne maal goota? Akkuma goote ka hanga salaata san salaata jiboo darmaa yaa huccuma san jijjiirratta malee wanni ati godhuu dandeessu hin jiru. Dubartiin yoo dhiirri irraan dhaabbannees maal goote akkanuma goote jecha. Saniif dhiqaata salaata shariif jettu hogguu takka dhiqadhaa jechuun shari'aan waan kana gootu wanni kun waan ilmi namaa danda'u miti. Ni danda'amaa? Hin danda'amu. Salaata shariif guyyatti gushan qaama dhiqatu namni hin danda'u jecha. Saniif hadiisni kun hundi wanni inni dhufeef sunnummaadhaani Ummi Habiibaa bintu Jaashiitis isiin goote ifuma isiitiif sunnummaan goote ergamaan rabbiis gaa'ee jaajajni san gartee sunnummaadha malee ajaja waajibummaatii miti. Inni nu irraa xiqqeessatti sala guyyatti gusa jikka dhiqattu godhe jecha saganuma sunnaa sanillee. رواه مسلم تو ديس حديث خنا وفي رواية للبخاري رواية بخاري تكاكيدة نجرة وتوضئي وضوء الدوشورا تجري كما ربي لكل صلاة شوف صلاة تبوخ واجب أجي مالفك دائم الحدث ونقول ران أبطومي ما تجيب سودوا الخارج من السبيلين إنها ونخر على ما نبوه كدو ديجا كدو بيشان كدو مدي كدو وان بدأته ما البرودوا شاف سمرة سنيف وضوء تو واجبا ما وضوء تهجرون ما رجع وضوء نيرا كونغو صلاة شنني وضوء لا كونغو وهي لأبي داود رواية أبي داود تكغيرت وغيره رواية خبرها غيرت الله من وجهنا غرا أكبرات تجري جرا نون نما جري يا دوبك إن شاء الله تعالى أحكامني حيدي لا تدور على ثلاثة أحاديث جان حديث ما صديق القدرة الراجان حديث دبة من خنرة العادة الخاصة يدل عليها حديث أمي حبيبة آدان خاصة آدان قبا غرتي وني دبتي تنتي رفو يرو ديغا خنا خط رفو حديث أمد بني خنا ترنو مغجل أكاتا مو يصير التأدابا فتوس ديغا خي ديغا تي dubartii dhufusan dhiiga gurraacha shurufkaan beekamu kayyee nabiin beeksanis aadaa isiin itti addaa baafattu. Digalee aadaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aadaa isiin itti addaa baafattu jechuudha sanis. Hadiisni immas Hamnaa bintu Jahshi san aadaa nisaa'ii aadaa dhalaan irra hedduun qabdu nuu himee jedhan. دوبا إذا زادت عادتها عادان دبرتي تنايوني في إدامتي أو تقدمت أو تأخرت فالمشهور من مذهب الإمام مالك الراوي النجرو وهما سدين كان خيس أمبو كما دبرني خنا يوخا شرفان بيكما يوخا كلاران بيكما يوخا مو ماليو وقتي إسادي دبرتي غابا فيا أو دوكو سيد دفسان بيت يجار صريفو أجيرو كنون دي خنا رتشارة غوري غرسيسي جرا خانوما خيسا لالتي gootii jechaadha duba yookaan waan sadeen kana sadeenuuti wal dhufaaf yookaan immoo sadeen kana keessaa takka argachuu dandeessi haaluma akkanaatti xaaratti jechaadha. Haydiin gaa akka jaanitti Imaam Abii Haniifaan faan akka jaanitti dhiini dubartii dhufu kuni aqalliinsa
irratti qaansaa namtittiin takka haydiin itti dhufuudhaaf maal jennee 24 ساعة تاجي دبي أبو كيتتي بلك يدما دوا ما يجرى غريب أكثر زمور هدو زمان جن 15 يوما ويا خريشان يجا صور أما نمتين تكتها دران ديني إسيدا ويا شان في جها سببا استحاضان تلو في بجتة ويا خريشان أيديه شوف في العالم كذا دوتي غير دون تاكنا فهمتني جن so wanni gartee dhiinni dhalaa kan heediidhaa kun heddumminaan itti dhufesan eega duratti aadaan isiidhaa guyyaa jaha guyyaa torba ta'e guyyuma hanga san ta'a malee kanarra ni ta'u. Wanni ammatti dhufe kun maal jennaan boo sababaa fayyadabaatiif itti dhufa jechaadha. Kana booda egaa dhiinni yoonii fi gosa biraa ta'e dhiinni yookaan fi jijjiiramaa xaharaa booda fa'aa jijjiiramuu jira gosa adda addaa jira booruu jira biicaa jira. Sowan kana turufu teenya insha Allah taala kana kuma nama dura isin je irra deebi'ati waa waraabame ka ceelo dhageeffadha hadiisa baaba heedii kana keessa odoon baane tokko tokkotti ganamu gaafii tana deebisee hadiisni Habna bintu Jahshi maal kanne kan ummi Habiba bintu Jahshi maal kanne akkasumas mallee gartee kan Fatima bintu Jahshi tilleen Fatima bintu Abi Hubayshi tilleen maal nu kan waan jawsan akkasumas illee hadiisa Asmaa bintu Abi Umaysi Asmaa bintu Umaysi akkamitti fassarre kamillaan salaata hundaaf haadhiqattu qajuusan kamillaan lawaan juusan adda baafannu malee bira dabruun hin jiru jechaadha tokko tokkotti deebisaa gatuun keenyan oolu insha Allah taala maaliif wani xaaraa kun qajeelootti bilii beekamu qaba hunni taasii qaraatu waan biraa takka illee maqaa yoo xaaraa kana hanga kana isaa warra hedduun namni as keessa jiru ittiin dubartiin fakkaata kanarraa yoo abaru baatan humaa wanni bira qonnuuf hin jiru waliigalame saniif insha Allah taala silaachuu ofne qajeelootti diskasni goona yoo heddummaate waan isinirraa wal dha'uu maluuf insha Allah taala achirratti dhaabne gaafii yoo jiraatte mana keessa